Koki Shalishimi Chengi Rizakha Anando Bazar Helipad Ground Toilet Surajit Devanma Memorial Football Tournament. O Zaga organized Haga Salka Rising Club. Puilawa of Football Tournament of Batala Kamohon to Parabai Shashori. O Football Tournament of Haimanjaka Korbu Village Committee Chairman Oshim Tripura, Dr. Dormoni Tripura, Korbuk SDPO Raju Riang, Korbuk DCM, BSF 156 Battalion Commandant Hosha. Toro tini pai je tournament je nukmani heba omo tamni na te tamni bagai tini nukmani har jiding mano tai khelano je player khelano har mani nannai khelano har mani mane obviously player abun bagai ang jotto ni thani kaisa club ni secretary ni kaisa koimungar go o khelano jotto haina pinani tai nainai sino elakao baike to baike sa abo sini government ang ainam sino tai singman khangga tau government ongnai rokom singma han nani wan sulaija tai abun bagai ang tini phai manjak phainai sini media rangno bele bele ke kha hambai tai sibaya faru pheba norok o ground hai keba o thungnok labo bisi busuk rok romi muthung jagi tongna जों रायनो 2013 सिम मुथुंमानि 13 सिम मुथुंमानि बसकांगो सिनि कोरोना महामारी फाइनाय खेला स्टप हुंखा हायनाहाय जों दाख्लाय 2022 हायनाहाय सेंसे मानफिका थांनाय लास्ट जों 2016 खेला मुथुंमानि आबुनि आगोलो खेला अबुङै हायनाहाय ताव 2022 जों हायनाहाय सेंसे मानफिका जों ताबो सिनो ताव जरा 12 टीम क्लाइजाक 12 टीम लीग मैच नै ताइ प्रायनो 1.5 मास रमै आरो खेला सलिनाय ताइ नाय टंना रंनो नायनो मुसि खांखरो खेला नाबि मानो आरो आगिबो सलि फैजा जतनो साइमानो सारा दिखानो Mendorok agini sai taklai o bisiwo muthungmani bobo hairong ma tongna agida kahamke muthungja khai he kaba taklai da kahamke muthungai tonglai mani taklai ro थांनाय फोरबो जों गभर्नमेन्टनि थानि मानखा ताइ सिङो सिनि सालका कमिटि रक अमारनास नामना बाय प्राय 1 मास मतो नांखा 6 मास धरे मास नामजा या बेलें बलंजाक ताइ सिनि और क्लाबनि जे सदस्य दंनाय रक जत नक सामुया करे क्लाबनो सिनि खानबायनो सरकारनि रां सारानो सिनामखा गभर्नमेन्ट सिनि हेल्प खायखा बल रक नेट रक ताइ सिनि गोबां मानि नांमा रक सिनि गाव गभर्नमेन्ट सिनि हेल्प खायखा pheba norok phainai sal hai kaba buskangni bisirogo tai baisa om hai kotor khe tournament hai kaba je sikla chasulok sa drugs bai kringai tongmani yakarna bagui rok norok wan sugjak to tongphi जों ताक्लाय जुरि सक्सेस ga khali singtem kotor जों प्राइज मानि खायनाय आगो wan sugaijak जों 50 norok kana aro kabang ma borok omai समय खेला करिंके borok हाजाक चालायजाक तमु ताव खेला चलिने kabang masra taw thungi tongo tai borok nije samung hamia tongmani abo tawo borok प्रायनो 1.5 मास जरati borok poknai abon bisingti borok lama ka hamana bagi singmo kaisa sini club niti songchalaijak aba kena pin sini mo sir paithang ani mungka Sunil Kumar Deborma Salka Rising Club ni secretary hambai ni toro phaye je football tournament ni bisingte je norok ni khela klai ni saiman ka nga pheba norok tini painai he keba tamno wan chugi tini or lai mani ওরা তো সব সময় টুর্নামেন্ট চলে থাকো প্রায় 5 বছর চলিয়া তারপর 2022 চলি শিক্ষা
ke abono tui jeng kaisa sok tongo tinni khelani bagui ke jeng team kaisa rokha monto para jeng kaisa team kaisa rokha jeng asa khayo painai hoi asa khayo nge pheba norok taklai o bisiwo da puila rlaimani hai ka ba bisi brum brum da norok tournament ri phaimani jeng to oro bisi brum brum no thungui phayo tournament ri phayo jeng asa khayo painai hoi team bisi busuk rok muthungjang ma klai khana norok je oro thungmani jeng tole oro motamuti 5-6 বছর না যে আবো জং বেলি নুরি তো engko o bisi ba bisi breni bisingo norok keplai hai ka ba norok final rok waisesek mara mara klakhya jeng tole winner le waisa fan mari ko semi final jora rok sokha quarter final jora rok sokha nge taklai ke bobo hai wan chuk norok keplai khaitlang na thangmano ai wan sui to nai nai gana tabugra first time o he tokre hai to namano nana ini para abe kanin sini mungkin sergi olympic tini chung to saiman kha mohanto para bese isa sori nei nge pheba tini oro je muthungjagi tongmani bisingtei nung bobo hai wan chuk nung khoroksa team captain hai ka o khela no tui dului tongnai engei norok bobo hai wan chuk o tini pai jamano norok kalai kacang ang je tim berkati orang sekarang jeng klub ni untuk orang turnamen kecil ni biarnya kacang ang kaisa khusi orang tim berpeka itu emang ki final umuya खेलानि हार जित दङ बेखौनो हाक दङ जे बायनाय होनो बेखौनो ताको खेला आगो बिसाले दङ आगेও पहिला ओ मारा जों थांनाय 2015 आव उइनार ओखा बेखौनो प्रति माने टुर्नामेन्ट उइनार जों चेम्पियन अंनाय हित अबत पगिया बेखौनो बरक गोबां मासुं खातिनि नरनि हायाल दङ टीम नमो जे जों लोकेल टीम बाय नथुंनाय कारण हाया तुनि थागे जोंनि लोकेलनि साराय रक माने खेला नेरतो रंनो रुङिनि दं नारङि दं सिया अबनो लोकेलनि मुथुंनाय हिनि तिनि आं गुबै साराय रक सहरते थायै मुथुं फैदों फेबा अरो तो बिसिबा बसिबरि बाय थागलिया गोबांमा जरा रमिना टुर्नामेन्ट हायक मुथुंजागै दंमानि इंगे फेबा नर बिसि बसगला अरो अ ग्राउन्ड हायक बो थंनो ख्लाबो बिसि बसग रक थंलायमानि क्लायखा नरक तो आगे बसु सामने जाने मुथुं माने आं तो 2015 नि टीम रहा तो 2015 नो विनर बंखा एरपर बिनि परे 2016 रखा असमी तो राउंड में सखाय था एरपर ताबक न 3 बार न गलाय हा इंगे कथाम है देबा वाइ थामने बिसिंगो पुइला रखा विनर कप्लाय इंखा इंगे फेबा ताबक तो ओ जरावखे ओ टीम हके नरक पाइ थांमानाय वाडा वान सुप विनर इंगै खालाय समो जे बाय थांनानै हित वानस जतबो चेन्नाइ हित बेबो वानस गया बेखौनो खेलाबा हाजित नखायनाय खोथा माथ थांनानै हिनि सारायनो सहयोगिता रुबै तुबै आंनो प्रति बছरनो सारायरनो माने सहयोगिता थायै और प्रतियोगिता रुफायो पार्टिसिपेट रुफायो सारायरक कनिन सिनि मुगिसा गते बायथा अनि सिनि मुंगे इसा सुरे गाव पंचायतनि जलाया बाजारनि पारांगे अनि गुमुंगे तुसादन त्रिपुरा